nk'uko mubizi ni umuhungu wanyu Ira cyangwa se Iradukunda Jiva. U Rwanda na DRC byahuriye i Doha mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro. Ni nyuma y'uko twagiye tubona u Rwanda na DRC bitangiye kujya mu nzira nziza yo kubana neza. Reka rero inkuru yacu tuyitangire gutya. Abahagarariye u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahuriye i Doha muri Qatar mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro ateganyijwe hagati y'impande zombi. Muri ibi biganiro byabaye kuri uyu wa 30 Mata 2025, u Rwanda ruhagarariwe n'umuyobozi ushinzwe ubufatanye mu bya gisirikare Brigadier General Patrick Karuretwa, umunyamabanga mukuru wungirije w'urwego rw'igihugu rushinzwe umutekano n'iperereza NISS, Brigadier General Jean Paul Nyirubutuma. Ibi biganiro kandi byitabiriwe n'umujyanama wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika ishinzwe ubufatanye na Afurika Masadamu Bolosi, uhagarariye Togo, Ubufaransa ndetse na Qatar yabiteguye. Intumwa z'u Rwanda na DRC zihuriye muri Qatar nyuma y'aho tariki ya 25 Mata ibi bihugu byombi bigiranye amasezerano agena amahame aganisha ku mubano ku mahoro arambye mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, bibifashijwemo na Amerika. Ubwo ibihugu byagiranaga aya masezerano, Amerika yasabye gutegura umushinga w'amasezerano y'amahoro kugeza bitarenze tariki ya 2 Gicurasi kugira ngo impande zombi ziwusuzume. Amerika yatangaje ko abahagarariye ibi bihugu byombi ku rwego rw'ububanyi n'amahanga bazasubira i Washington DC kugira ngo ibyo bitumvikanyeho ku mushinga w'amasezerano bikemurwe. Perezida wa Amerika Donald Trump tariki ya 27 Mata yatangaje ko u Rwanda na DRC n'ibihugu bibikikije bigiye kubona amahoro. Ati, dufite amakuru meza ko u Rwanda na DRC, ndatekereza ko u Rwanda na DRC bigiye kubona amahoro n'ibindi bihugu bike. Kizaba ikintu cyiza, mu by'ukuri twiteze ko bizatanga umusaruro. Minisitiri w'ububanyi n'amahanga n'ubutwererane Ambasaderi Olivier Nduhungire yatangaje ko u Rwanda rwifuza ko amasezerano y'amahoro yagerwaho vuba, ashimangira ko amahoro ataboneka mu nzira y'ubusamo. Yagize ati, intumbero yacu ni ukugera ku masezerano y'amahoro mu gihe cya vuba. Nta nzira y'ubusamo, tugomba gukora ibikomeye tugakemura ikibazo mu buryo bwa nyabwo rimwe rizima. Amasezerano agena amahame aganisha ku mahoro ashingira ku biganiro byari bigamije gukemura amakimbirane arimo ayo mu karere, birimo ibiyobowe n'umuhuza washyizweho n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe, akanaba perezida wa Togo Félix Kozima Gansibre. Ntabwo mbizi neza, gusa mpfa kwihangana nimba bisomye nabi, munyihanganire. Ashingira kandi ku byagezweho mu biganiro by'u Rwanda na DRC n'ibya RDS cyangwa se DRC na FCM23 byayobowe na Qatar kuva muri Werurwe 2025, ndetse n'imyanzuro yafashwe n'abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afurika y'Iburasirazuba EAC n'uw'Afurika y'Amajyepfo SADC. Ubufaransa buhagarariwe mu biganiro biri kubera i Doha kuri uyu wa 30 Mata, bwagaragaje ko bwifuza gutanga umusanzu wabwo kugira ngo amahoro aboneke mu karere. Perezida w'Ubufaransa Emmanuel Macron yahuje Paul Kagame na Felix Tshisekedi muri Nzeri muri 2022, ndetse yagerageje kongera kubahuza muri Gashyantare 2025, gusa ntibyamushobokeye. Ndakeka namwe muri kubireba aho ngaho, u Rwanda na DRC byahuriye i Doha mu biganiro bitegura amasezerano y'amahoro. Muri kubera aho ngaho, ibiganiro byagezwemo uruhare na Qatar nk'umuhuza wa bino bibazo.
reka rero dusoreze aho ngaho, ndagusaba gukora subscribe nimba utarayikoze, ndetse nimba waranayikoze warakoze, kandi ugume upforowinge no ku mbuga zigiye zitandukanye. Okay, ciao ciao.